Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahri wa kulluhum mu'assisina jami'atina hadatil kulluhum masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila jami'atina hadatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki maraja nasabab pamase ku eta pa kamase maraja pulari pong Allah taala. Dek gaga papedale kami na maraja ilolong ngari lalana kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia wetewe ulenge ulah Sa'ban. Ulang nangakui Nabi tak maka da ulanna. Pak maka itu Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Ia ular raja ulanna puang Allah taala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulah Sa'ban nasa Nabi ta ulakku. Syahrul Ramadan syahrul ummati ia ulan ramalang ulanna umatku. Jadi telu ulang angka mapunai ulang raja pun Allah taala. Ulang Sya'ban Nabi tak. Ulang ramalang ulat tak. Naya ulangnya si tonrai telu. Jadi maka dia tu pandrite besok rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca. Ia ko ulas Sa'ban salawat. Ia mako koe salawat tapi guys. Tau sahakangi baca salawat ko manurut tau pandrite si cek dek na si sabbuh. Lalan na siya soy. Tapi makanja ko tulis pak gana 10 sabbuh. Iya. 10 sabbu salawat dalam sehari semalam. Maka dah
salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad ya makanja ko yule pagana 10 sabuh carana ibaca 10 5 menit waktu yon ri baca yolona sampai perlu 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampai perlu insyaallah si sabu ko 10 5 menit apa ya kota baca itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 5 menit naganna si sabu jadi ya kota baca ya 10 5 menit yolona sampai subuh ganna ni si sabu tabaca tu imonrina sampai subuh si sabu jadi ya kota si sabu setiap sebelum dan sesudah sholat pas 10 sabu nah iya roh tapi matu ko ramalangi kama cawe nih iya ko ramalangi mengaji ki iya tapi kayak ini mengaji apa iya roh tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na Nabi ta maka dah iya tuh syafaat na korangi luar biasa. Iya, luar biasa ko korangi tu malingi asalamakang. Pak mapamula ko lalaku buru tede ni calah. Ko korangi malingi asalamakang. Oko surimonri di yaumil akhir itu luar biasa juga ko korangi. Makanya maka deto pandrite dega gacau yase itu patulun na korangi. Apa iya ko nabita maloli sumopi tamaranaka malay umat na. Berarti okoki neraka ijempu. Napa ya le syafaat. Tapi ya kok korangnya de memato nagis saite api neraka. Jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko tausaha kangi ko tulep patamai korangnya koramalangi namo cicem tausaha kangi. Tapi mandari itu ko bunga tamer ramalang. Magalak mengaji. Nah baca 2 gesok si sana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh nana bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka kuye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallallahu man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadilan naran. Jadi nani gini tau mario merennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyokopong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena iya jadi angka 2 telu penjelasan ko iya namelo sampai kangi kegaya setau mario Pak Madu Padupa tu tahu Mario. Angka tahu Mario tamar ramalama matunu patasang. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Makanya itu pandrita ia sange Mario pada ko angka tamutta melo pole melo lobolata namalada ipurio ranu ya rotamu. Age pasadia ko malada ki Mario meranu ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Hello? Makanya matu ko melo itamar ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai bisa preta. Yero, detu suruh ki tolai kaderata. Detu. Ye. Jadi yero sapreye itolai pakaiannya makanya aku tomeli pakai baru aja nih kau memang lepas tapi napa tomeli pakai baru terlambat ki iya makanya kau meta maramalat tomeli pakai baru iya naruh ipakai lo malepa yo po ini labap pi yang sana iya naruh ipakai matarawe yo po ini wanya lepar pinapa belo pi malepa teh napa lo mali waju pak memi pakai malepa le iya ro pakenge makanja yelie komelo itamar ramalang sekitar talungas somelo na tamar ramalang loni mak balanca pakaian
Jadi tania kami mati maka iya na pakai melo upake lau matarawih, melo upake lau mas sempajang, supaya dalam 1 bulan, tapi iya ro pakai yang nyona tak peresa-peresai, iya ro di melo tak pakai meli pakai aja na di masalah, asele porkas kamaha, tanggal liang waju-waju masalah itu. Jadi usaha kangi maka dah betul-betul halal lah iya. Iya ko maka dah mak balu resa pi mak balu kagabata mak balu resa pi napa wadi to mali waju-waju tabalu ni jolo aja mo na mega. Namo si pasa mieli pakyang termasuk iria setau Mario Marnu mulai ulan Ramalang. Ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai. Tato lai bawan ni sapreta angka tu biasa maka dia tu gaga tau kapa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat maka jatuh ya dia sunnah taubat ki maka dapat ku carane sengit dia sunnah taubat dia biasa. Ia sengit dia sunat taubat mandi biasa. Ajenne ki jolo pasi kanja-kanja na tu koto melo ceme melo ki dio isunnakan itu mak jenne. Sunnah hukumnya berwudu. Setiap mau mandi, setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh. Napa suruh mak jenne de semua setiap waktu. Meki dio ele meki dio tangaban ni meki dio areweng. Ajenne ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat. Carana ya ko ibolo ya lelewe ya ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, iya rakui boloi. Ya jana tu dio pada balebe le japuk bami mak balak mak ko dega. Namo tu dio makan jatuh na reko to masih kiri-sikiri betul ngena. Iya rowe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai dio ayana riasa mandi sunnah taubat. Makomiro leto tu gaga beda na diulangi mas sabu matoki mas sampo matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau dong supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia curang si bawa wai dio iya naro ya samandi sunnah taubat. Makanya kau purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan. Sampai sunnah taubat ki. Ya jitilau yo ko puang Allah Taala nalagama nang isinin na atas salang. Tapi ya ro andrewe perlu toki matika. Apa iya tu komandre andre harate maka dai nabi talantuk balus salat wa 40 yauman mania. 40 sona 40 wanina deni tarima pak dongeng. Nanya to na ko to man re andre hara yolona ramalat tu de galatu malepat tai de panitarima na jemmu to gang itu jadi tapakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor sit di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakyang melo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh Pak angka moje tu ka pasal disapat ta tahun rolo tali de to panang kata pake mani malepat pite na pake angka budi iya na rota pasu aja na tataro ko la marie apa ya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli ka maha talyangin napa de to nang kata pake madarito lopi malepat na me pake na sampaja sunna man ya tu ala perengi iya
Iya ko lawi matarawe, lawi mas sampaja perlu ko ramalang ya moro sali sapat nakat dikang ito linapake. Tola-tola ini wasange. Iya naro sampai sujadange makanja. Makanja to tu ko tatarge tatarge bani. Pai di makun reyo patongangi nasaba makalaliw arepana. Pak mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja megatonit modern. COD mani. Grep. Memang re papabuka ko ba mani rapa masoro matalipo mani bawa ngantara ka nga. Mega ni makoko budi angka pawita maripa. Law ba mani buka ko warunge. Padahal makanja tu ko mak baraka iko idi manasu liwat tu si salana barakana ko idi manasu yaitu ampai yang kedua telu tu amalan apa guru tak nomor si dia ko to mak bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi ko to mak bisa warra. Tapi jamu tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki aka 20 sidi si bahasa lawak aka 20 sidi namo salawat Jibril mi. Maka menurut penjelasan Nabi sarata pandrita maka dah itu amalan wirid. Maka ya ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agar istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Ya jitannya je bawang, namo je tutannya anak tak. Ya ini ko mapak botin kata mapak botin na ayo likilo manasu. Iya ko mak bisa waraki. Tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu de nama tojo hati nana ko ya tu yamalkan. Ko to mak bisa warak. Bacangi bismillah si basalawa. Maka dia to pandita bita koro 20 sidi. Angka tau makalah namo 10 sidi mi. Kalau makalah namo 10 sidi mi. Namo dia nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripannya ro ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di mengadu beras mengikuti arah tawab. Napai ku bisa warak. Pura ya ro napa inasu. Itu ya. Ya mi ko madari malagay anak-anak pak katoto anak madari malagay. Masih lasurang. Tulimelo si jaguru. Maka dia guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang. Ya kawan ni jumai timpui syahada. Ya kawan ni jumai timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada. Asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah napa itimpura ngadina. Napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina pa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian disuapkan kakaknya. Jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakana. Insyaallah dia laga-laga itu nana. Masih lasurang. Ya mi koci dia nak tak ajak nah. Pak Deto kan yang malagay. Ya. Pala ide gagana na malada pa. Iya. Kecuali iya na tu ampai ang kato tu pakai to siya lebinengang. Kataw to lima lagay si balakay na mapangewa si babay nena. Iya na tu tasuro mamalkangi. Tasur tas timpu ilakay ta sahada ki. Idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mo tatimpu lakay ta mo. Nah, pa aja nih. Maka macam mo atu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu, Pak. Mega itu sunnah, Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mungkin siya katanya 5 si babe neta ko jokai. De nama ko Pak aja nih. Jadi waktu nakapa buat timparun tu 5 kajo. Iya. Iya. Jadi
Iya. Itu anunya Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya to si ko tahu deh na pura boti siya katanya nga 5 tatambay dosana. Itu. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiay namoje tu andrewe makanya to. Kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinna. Tausahakan ya. Ia koman nasuki ko ramalangi usahakan inang kalabinna cek de betongan lah angkawat dia lengi bali boleh. Maki buaki papabuka makanya kong kalabinna cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kairi bali bolata bawangi papabuka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi tausaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan ngi apalan pada apalan itu tau mapuase itu gerehe lolongan ngi apala pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongan mi hadiah pada gan na apalan na jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak engka na tambahan na pajak kama magalaki mak gosip deto gapa puasa kue magala mak gosip deto tu na rusak puasa na te ko mak gosip kurang ya palan biasa kilo pasai taroki makada diskong makole batu pure masam paja subuh monroi masigi ede nak de dega pacara mau mak gosip ide si ganrusu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam paja rewa ilo bolana na juju seli dan juju sujadan lah malah lelepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia tu gago ko di cik dia ko ya boleh cik dia ko lego-lego cik dia ko batai macurita mak gosip ya ko maku itu de gaga de pada dapi tangan sona capu apalan iya jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipabuka pa iro tau ipabuka ero angka apalangi lolongan ya na tu nang katau pak deto kasih na sukula ada apalan na puasana to na megala da tapi apalan na puasana ya tau na pabuka na sabari na suku ya ro pahalana tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham makro menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan dena ko tanya syariat puasa pahala puasa ya na tu biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero ko ramalangi katau itap puasa na makada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di angka to masalahna ya tu Pak Bu. Kato masalahna ya tu magai cicam ni mapabuka selama ramalan. Panasa ternyata waktu nanya. Ternyata giliraku. Iya ro angka itap puasana supaya aja na lo bawa tue. Iya ro itap pue dia satta pada makana waji. Tapi iya ro de ini itap puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de mina cocok ko de perenuangi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ai de gaga mako tu makana yanu si baja de. Apa dena tapui nang kamana boleh ya kong kata lo mangumrah ko makka ko ramalangi ai de kamana ko tu tatala de gaga tapuasan na kadayano si bapa pabuka de nah makito na megatoje tu lo masigi ede na puasa tapi syukurun itu kalau ni manre baraka mudah-mudahan masam pajang apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro iya. Jadi tausahakan ya,
ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat pi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapui asanna memang majami ko de gaga makoro na sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini makada mapabuka pertama. Iya tu ko asat tapatataja na ibaca. Dena tu tapabuka latu capana. Padahal matandrela ada tu apalanna. Jadi aku pura ni tapu asat ta. Namo ta 10 manibet patabawah. Wairinu. Bawa ki wairinu lo masigi tataroy. Cuma kami pasangangi Pak Megato tu tahu makoro itu ko ramalangi. Tidak ditahu itu. Ko matarawi. Sienrakana late ko matarawi. Rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arua biasa tu ko pure matarawi 2 rakang. Malau wairinu ninungi. Biasa kimi ta ka? Baka biasa ko matarawi te nadapi pura ni matarawi 4 rakang. Wah, mak bagi wai na paninung. Aja tinung nareko matangang palawangan na sampajang isi basampajang. Sikiri dengan sikir. Apa itu Thomas sampajangnya mapalla alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar, nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punai itu tau mas sampajangin na turungi pusa. Lopo ini ko tau mas sampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamako imangi tanam atur wa pusa ini. Padahal baraka lopo na iya tu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin tu yang terbakar. Makanya tu kotopura masih kiri aja tu minum. Kotopura masih kiri kecuali tu pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa itawe ubuka pas tutu na wae. Ma barasanji te na mahalul kiam ibuka ipat tutu na. Ya wae pas selesai masalawa inungi. Nah sebab baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki mas sampajang, aja jolok tinu. Pasangi mapalla alelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu ko pura mas sampajang, apalagi male 20. Wah. Iya na pura assalamualaikum. Nah, si air galase dah na isosi. Angkat tahu tulasan na nasa gorotero. Maka dia nang katau to liminu palawangan na sampajang dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak ka ustaz, iya ko dia tu le perang inun dek to na harang tapi maka dia tu pandrita ahli sikir iya si kanja na ko to pura masikiri. Paja mimang pala alewe napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wairinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi ad-Dimashqi. Penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makadai engkau naro pakutana na maktama makada. Agay pigaw ko to mapuasa na din na to jilat dak bela. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na ya tu puasa tepat memang tu wangi. Iya nama kanja mo tepat nate namo to mato getto magala to mapuasa itu iya tapi iya ko tanya tepat ay napay tate 10 gimpe nih jadi tapi angka papak gurun na patareka saya biasa ajarkan maka daya ko toman resubu ini ya ko toman resubu Pak Bu.
to minu jolo aja na to langsung manreh